Yes, turabasuje cyane. Twongeye kwifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha rero kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Turero kandi kwifuriza weekend nziza aho mutwumva muherereye. Mwabaro mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye. Abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika n'ahandi hose mwese reka tubabwire ngo weekend nziza. Tubahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa gatandatu. Turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi, turi mu mwaka wa 2025. Muri iki gitondo ikituzinduye ni amakuru agezweho. Dore rero amakuru tujya kubagezaho uburyo ateye. Turaza kugaruka hano muri Uvira cyangwa se hano muri Sud Kivu, imirwano ikomeye muri iki gitondo iramutse irimo iraca ibintu. Iyi mirwano ntabwo ari uyu munsi gusa ibaye, ngira ngo murabizi ko imaze iminsi iri kwa hano mu nkengero za Uvira. Ubu tuvugana rero twirwano yamaze gusohora itangazo rivuga kuri iyi mirwano cyangwa se kuri bitero iri kugabagaho ndetse n'izingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa. Turaza kugarukana none ku rundi ruhande ku tangazo cyangwa se ku byatangajwe n'umuvugizi n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, ni Muhoozi Kainerugaba. We ubwe yitangarije ko FDLR agiye kuyihagurukira. Sinzira ngo uyu mugabo FDLR agiye kuyihagurukiraho ate, ibi nabyo biri mu byo tugomba kugenda tugira gute tugarukaho. Ku rundi ruhande ariko tugaruke no muri za Rucuruma operation agiye atandukanye, aya nayo turaza kugenda tuyagarukaho. Icyo usabwa nta kintu rero ugukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera mu by'ukuri kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kwa rwose tugera muri studio. Twihute cyane duhite tujya hano muri Uvira. Amakuru arimo aratugeraho muri iki gitondo nuko hano muri Uvira mu bice bigiye bitandukanye na n'ubu ngubu operation irakomeje. Amakuru ndimo ndagenda nkurura nuko uyu mujyi wa Uvira hari ukuntu abantu bagenda bawufata bakagira ngo ni umujyi woroshye cyangwa se nakajyi gato donc nakavire, ariko uyu mujyi wa Bukavu ni umujyi munini kuko bavuga ko uyu mujyi hafi urajya kungana na Goma ndetse akaba ari n'umujyi na ukoze ku kiyaga, ku buryo nge natangiye kuha isura nk'iy'uyu mujyi wa Goma ukoze ku kiyaga bita Tanganyika. Uyu mujyi bakubwira ko ukoze ku bihugu birenze 3-4 gutyo. Uyu mujyi ni umujyi uteye ubwoba, ni umujyi ukomeye cyane, ni umujyi sinzi uko natangira nawe babwira muri iki gitondo, ariko amakuru arimo aratugeraho nuko uri kuberamo imirwano muri iki gitondo. Amakuru aravuga ko ngo izi ngabo zirwana ku butegetsi bw'Ikishasa harimo FARDC ndetse n'izi ngabo z'Abarundi FDN b'igisirikare cy'u Burundi ndetse tushizemo na FDLR, ngo baramutse bagaba ibitero bikomeye cyane n'ubundi hano kuri twirwaneho, ariko ngo barimo baragerageza kugenda birwana. Mbibutse ko hano hari afande Sematama ndetse na Gakufe, nibo mu by'ukuri ku ruhande rwa M23 hari Gakufe no bari gufatikanya gusubiza inyuma cyangwa se guhangana n'ibi bitero. Abaturage benshi rero bakomeje kugenda bava muri uyu mujyi wa Uvira, barimo kugenda bawuvamo ababonye ubushobozi, ariko abenshi bakaba babura nuko bava muri uriya mujyi kuko baragira ngo barasohotse. Baba bagisohoka izi ngabo zikababwira gusubira muri uriya mujyi, ntabwo bashaka kuva haramu ko bava muri uriya mujyi. Niko rero ubusambo ubusahuzi n'iki byose biri kugenda biba uko bwije nuko buke hara muri uriya mujyi ukomeje kuba umujyi w'akavuyo. Izi ngabo zikagenda zikataka mu birindiro byayo 23 turi mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, barangiza amasaha y'umugoroba bakongera bagataha muri uyu mujyi wa Uvira. Usibye rero kuba hari kuvugwa ibi ngibi, indi nkuru nshya iri kuvuga hano muri Uvira nuko mu rugamba rwabaye ku munsi w'ejo bundi, ubwo ni hari ku munsi wo kuwa kane. Urugamba rwabaye ku munsi wo kuwa kane, bavuga ko rwagwemo umusirikare ufite ipeti rya koroneri. Uyu musirikare akaba ari General Otoporo Karame mu by'ukuri wa Wazalendo. Ngira ngo mwarabibonye ko n'amatangazo bagiye bayavuga cyangwa se bacishaho, ari nayo mpamvu kuva icyo gihe hari kubaho ibitero bikomeye cyane biri kugabwa. Ariko nubwo ibyo bitero biri kugabwa nubundi ni yareya habe n'agasantimetero n'aka na kamwe ari gukuraho cyangwa se ari kwambura M23. Makanaki yagarutse kuri tere, yagarutse ku rugamba nyuma yuko bigeze kumurasa ikompora fragment ziramufata, yagarutse ku rugamba.
nguko rero uko bimeze. Aha ibintu bijyanye n'ibikoresho byo biri kwasukwa buri munsi, birimo birahasukwa buri munsi. Reka wenda reka mbigarukeho ndi kumwe na Vincent. Reka shireho Vincent tugarukane twinjirane muri iyi mirwano, cyangwa se tugarukane rwose mu bigendanye n'urugamba uko bihagaze. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Fighter. Urakomeye? Ndaho ndakomeye. Yes Vincent, wigeze umenya imirwano uko biramutse mu mujyi wa Uvira, hano mu nkino y'umujyi wa za Uvira, ngo imirwano imeze na yaciye ibintu nk'uko amakuru maragenda ngeraho? Imirwano yaciye ibintu hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za coalition ya Kinshasa. Yego. Ndavuga Abarundi, ndavuga FDLR, Wazalendo, FARDC ndetse n'abacashuro. Yego. Imirwano irakomeye cyane mu bice byinshi cyane, harimo igice cya Ruvungi, harimo Rubarika, harimo Rurambo na Minembwe. Yego. Aho ingabo za coalition zirimo zifashisha intwaro zikomeye, zifashishije indege, yaba Sukhoi, yaba drone bari gukoresha izenguruka Minembwe ifotora kugira ngo bamenye aho barasa. Donc n'indege zajemo? N'indege zirimo kubera ko baramaze iminsi bifashisha drone mu kuzenguruka kano gace ka Rubarika, kano gace ka Rurambo, Minembwe ndetse na Ruvungi. Hari uwo twari tuvuganye ambwira ko ngabonye ndetse ngo n'ibifaru birimo biragenda byerekezo bisohoka hano muri Uvira. Anje ntago niyumvishaga ko bashobora no kuza kwifashisha izo ndege. Byose barimo barabyifashisha, usibye indege yari imaze iminsi igenda ifotora mwa bino bice nyine bya Rubarika, Rurambo, Minembwe na Ruvungi izenguruka. Na za Rugezi. Na za Rugezi. Ubu ngubu noneho bazanyemo na Sukhoi. Yego. Irimo irarasa cyane mu bice bya Minembwe ndetse na Rurambo. Yego. Aha za Rubarika ndetse n'agace ka Ruvungi no bahajyanye ibi imodoka bipakiye imbunda nyinshi cyane, ku buryo abaturage bafite ubwoba baravuga bati ibi noneho biragenda bite ko tubona agace gatuwe cyane n'abaturage b'Abanyamurenge karimo kazanwemo ibitwaro byinshi cyane, FDLR ko yahaje ari nyinshi cyane ndetse na Wazalendo, biraza kutugenderekera bite? Bari bafite ibibazo byinshi cyane, barimo baratabaza bakavuga bati ibiganiro bya Doha byari bizi ko bigiye kuduha agahenge, bigatuma tubasha kuba twatuza, none ahubwo agahenge bari bumvikanyeho ntacyo kamaze. Turaza kubigenza dute? Abaturage bahangayitse cyane ku buryo bukomeye. Kuko ibi bitero byatumye n'amazu menshi y'Abanyamurenge atwikwa. Amazu y'Abanyamurenge visi aratwitswe ku buryo noneho rwose aho bigeze abenshi ngo nta nubwo bakishaka no kurara mu nzu. Ntabwo bakishaka kurara mu nzu, bahisemo kujya gucunga inka zabo ko nabwo zatwawe. Kuko ngo hari n'igihe rwose ngo baba bafite ubwoba ko bashobora kuyibatwikiraho. Harimo n'abahiriyemo kubera yuko imirwano yatangiye mu masaha 9. Masaha 9 z'igitondo, harimo n'abatwaye inka nyinshi zabo zatwawe, izindi ziricwa. Mu by'ukuri ubwoba ni bwinshi nyine, nabo babuze aho bacira nabi, babira baravuga bati uyu mutwe wa FDLR tugiriye nabi, Wazalendo tugiriye nabi, Abarundi batugiriye nabi, abacashuro. Ati noneho akamara maza nuko n'ingabo z'igihugu zari zifite inshingano zo kuturinda ntacyo ziri kumara, ahubwo akaba arizo ziri guteza umurindi iyi mitwe yose yitwaje intwaro. N'iki gisirikare cy'u Burundi nacyo cyaje kudusahurira igihugu no kutugirira nabi, ingabo za leta zikagiteza umurindi. Noneho bikarangira abaturage b'Abanyekongo bari barimo baharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho babujijwe, ku buryo noneho n'abatuwe n'abasivile batarwana, batagarira kino gisirikare nabo babujijwe ubuzima. Vise usibye muri Uvira, wenda mbere ko duhita dusimbukira naho nari ngiye gusimbukira naho haramuke imirwano, hari itangazo twirwano bamaze gusohora n'ubundi rivuga kuri iyi mirwano cyangwa se kuri ibitero ari kugabwaho. Mbere ko dusimbukira no mu bindi bice, wabanza ukadutunyurira muri iryo tangazo. Nibyo MDP twirwanaho yasohoye itangazo yise itangazo rigenewe abanyamakuru nimero
00 ryo kuwa 25. ariko ntabwo ari abanyamakuru gusa kuko ubwo n'abari buryumve nabo rirabagenewe. Bo niko baryutse nyine, ariko utari umunyamakuru nawe ntaribona riba rimugenewe. Baryise nimero 00 ryo kuwa 25 z'ukwa 25. Baravuga bati arrêter FDLR formé au Burundi et envoyé dans le plateau pour massacrer les Banyamulenge. Ati FDLR ati aba FDLR bari kujya kuforomerwa mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo boherezwe gukora ibikorwa cyangwa se ubwicanyi bw'Abanyamulenge. Muri ho plateau kugira bajye gutsemba aba Banyamulenge yego. Baragira bati le MRDP turwaneho alerte l'opinion publique nationale et internationale sur une escalade militaire alarmante dans les hauts plateaux de Vira et de Fizi, où les tristement célébrés FDLR formés et équipés au Burundi sont infiltrés en RDC de massacres à grande échelle ciblés contre les civils Banyamulenge. Rwanda yego aragira bati ishyaka rya twirwano MRDP itanga impuruza kuri Rwanda mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga kwiyongera kw'abarwanyi ba FDLR mu misozi ya Uvira ndetse na Fizi. Ariko Vise abantu baribuka ko ejo twamenya amakuru ko izi FDLR ziri kugenda nubwo mu by'ukuri bakomeza kugenda bavuga ngo ziri ngo barashize. Abantu baribuka ko ku munsi ejo twamenya amakuru ko hari FDLR ngo zijya kuzana abana mu nkambi zigiye zitandukanye zikabinjiza muri FDLR, abo bari guforomirwa mu gihugu cy'u Burundi. Buriya nabo ngo bari gukuranwa mu nkambi. Ejo narabikuze ndabwira yuko umuntu uri gutanga umwana we bari kumusigira miliyoni 10 z'amarundi. Gera mikoro. Ejo narabivuze yuko umuntu uri gutanga umwana we bari kumuha miliyoni 10 z'amarundi. Yego. Mbona muri commentaire abantu barazaho ntabwo ari byo, ariko MRDP ngira ngo irabyemeje. Yego. Abantu twabwiye ko twe tudashobora gusohora amakuru atariyo. Aha. Kuko tuba tuyafite. None twirwano nayo irihise ibikomfirima iravuze iti bari guforuma bari gutoza, none bari gutoza aho bakuye. Ngira ngo itangazo riturekira no ku mbuga zacu baribone. Yego. Kugira ngo ibyo tubabwira bajye babona ko nta handi ho gushakira amakuru bakwiye kweze bashakira hano kuri Eugene Official. Oya niko bimeze. EugeneOfficialnews.com. Ari ndimo mbwira batumve yenda n'ururimi rw'igifaransa icyo bashatse kuvuga. Yego. Baragira bati abicanyi bo muri FDLR barimo barahabwa ibikoresho kandi bagahabwa n'imyitozo mu gihugu cy'u Burundi. Niyo bari guhererwa ibyo bintu byose. Ati noneho bagahita baza mu by'ukuri binjiye mu gihugu cya Kongo mu buryo bwa bwihishwa. Ati kugira ngo bakore ubwicanyi ku rugero rwo hejuru bica abasivili b'Abanyamulenge. Nakomeza des informations précises confirmer que ces éléments FDLR produits d'interahamwe acteurs du génocide de Tutsi au Rwanda ont bénéficié de la formation militaire au Burundi et ont soutien substantiel en armes et autres logistiques de guerre de la part des gouvernements burundais et congolais. Ati amakuru bafite yo kwizerwa atemeza yuko abarwanyi ba FDLR bagahita basobanura abarwanyi ba FDLR bari bakavuga ko ari abahoze ari interahamwe ndetse n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yego. Ngo uko bahabwa imyitozo ya gisirikare mu Burundi agahabwa n'ubufasha bw'ibikoresho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'intambara. Yego. Babihabwa n'u Burundi ndetse na Kongo. Nibo bari kuhereza izi FDLR ibyo bikoresho. Ibikorwa rwose MRDP twirwana ivuga ko ifite amakuru yizewe kandi natwe twari twayavuze kuko twari twayakuye ahantu hizewe. Burani kwa kundi nyine iki kira kibuga cya Melchior Ndadaye bakigize nyine basige twavuga ko bakigize nk'ububiko ububiko bw'imbunda niho imbunda zisige zigwaho mu nkengero agahita bazibikamo ngo niho zijya hano muri za Uvira ziturutse. Aba bari kuvugwa n'abari Burundi nyine niho ibikoresho biva bikamaka bigeze muri Uvira.
ababo babihererwa i Burundi kugira bakore imyitozo noneho bagahabwa n'ibyo kurya yego uko niko bavuga mu itangazo byarangira bagahabwa n'ibikoresho by'intambara yego bamara kubihererwa mu Burundi bagacengera muri Kongo babyitwaje yego nakomeza komeza rwose baragira bati ils ont été par la suite envoyés dans les zones de Ruvungi, Lubarika, Rurambo et Minembwe, et maires locales Wazalendo et au groupe de FARDC. Ces forces coalisées procèdent déjà à des attaques directes contre les populations civiles Banyamulenge, brûlant les maisons, pillant les bétail et imposant un bloc humanitaire total. Ati barakomeza bakaza kwifatikanya nabo mu mutwe wa Wazalendo yego bakoherezwa mu bice bya Ruvungi, Rubarika, Rurambo na Minembwe kandi bagakomeza bakifatanya n'ingabo za Kongo yego ati izo ngabo zose zishyize hamwe ati zigaba ibitero ku Banyamulenge b'abasivile yego batwika inzu zabo batwara inka zabo ati kandi batuma habaho n'uburyo bwo kubura uburyo Abanyamulenge ndetse n'abatuye muri bino bice babona ubufasha bw'ingenzi bwabafasha mu mibereho ya buri munsi. Ati ibi bikorwa bya FDLR n'abo bafatanyabikorwa babo Wazalendo n'ingabo za Kongo n'Abarundi ati byahagaritse ubufasha bwageraga ku bantu b'Abanyamulenge batuye muri bino bice. Yego urumva ko Abanyamulenge bafite ibibazo bikomeye kandi byinshi kubera izi ngabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Barakomeza bati ces attaques à caractère génocidaire peut-être en pleine période de négociation de paix à Doha et à Washington démontrer le caractère ambivalent du régime de Kinshasa et de ses alliés qu'il faut miner de s'engager dans des processus de paix tandis qu'ils poursuivent un plan génocidaire méthodique contre les Banyamulenge dans le plateau d'Uvira. Ati ibi bitero bifite isura yo gukorerwa la jenoside yego ati birabaho mu gihe hari ibiganiro byatangiye by'amahoro i Doha kandi hariho n'ibiganiro by'i Washington atari ko ubutegetsi bwa Kinshasa kubera yuko butifuza yuko ibyo bwasinye bubishyira mu bikorwa yego burimo barabangamira ibiganiro by'amahoro atako bagakomeza umugambi wabo wa jenoside bateguye kugira ngo bice Abanyamulenge muri za Uvira ndetse n'ibindi bice. Yego barakomeza bati actuellement Minembwe et ses environs sont totalement coupés de tout approvisionnement vital tandis que les populations civiles vivent sous une menace d'extermination imminente. Ati uyu munsi ati Abanyamulenge ndetse no mu nkengero za bino bice bya Minembwe ati ndetse n'Abaminembwe ati hahagaritswe uburyo bwose abaturage b'abasivile batuye hano muri za Minembwe yego ati babasha kubona iby'ibanze bakeneye ati abaturage babayeho mu bwoba kandi bagaterwa ubwoba yuko bashobora gutembwa mu buryo bushoboka. Ati le MRDP twirwaneho ishyaka rya MRDP condamne fermement ces crimes ati riramagana ati ibi byaha yego exhorte l'Union africaine, le CIRGL, la SADC et les missions diplomatiques à agir immédiatement pour arrêter cette campagne de nettoyage ethnique. Ati ishyaka rya MRDP twirwaneho yego ndasaba umuryango mpuzamahanga wa UN umuryango w'ubumwe bwa Afurika akanama k'ibihugu bigize akanama ka Afurika k'imiryango k'inama y'ibihugu by'ibiyaga bigari bagasaba SADC ndetse bagasaba n'abahagarariye ibihugu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bakwiye kugira icyo bakora mu buryo bwihuta kugira ngo bahagarike ubu bwicanyi bushingiye ku bwoko. Yego Appeler les médiateurs de Doha
et Washington a exigé le respect des engagements et a traité les causes profondes de ce conflit, notamment les manques pathologiques de volonté de la part du gouvernement congolais à protéger sans discrimination toutes les communautés qui forment la nation congolaise. Ati barahamagarira umuhuza ari we Doha ndetse na Amerika ati gutegeka ubutegetsi bwa Kongo ko bukwiye kubahiriza inzira zatangiwe zo kugira ngo hashakwe ikibazo muzi cyakemura amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati kuko bigaragara ko ubutegetsi bwa Kongo budashaka kubahiriza ibyo bwiyemeje. Ati kandi barasaba ubutegetsi bwa Kongo ko bukwiye gukora igishoboka cyose bukarinda abaturage babo ivangura kandi bakarinda n'abaturage bose bari mu moko yose mu buryo bungana kugira ngo igihugu kibashe kugira umutekano mu buryo buhoraho. Yego. Barasoza bagira ati nous avertissons que si cette conspiration vise à anéantir les Banyamulenge n'est pas arrêtée, le MRDP Twirwaneho sont réservés le droit d'obtendre toutes les mesures nécessaires, y compris des actions défensives et contre-offensives pour protéger les populations RDP. Ati turatanga impuruza ko ibi bintu nibikomeza byo kugira ngo Abanyamulenge bakomeze gucibwa intege, ati no guhagarikwa, ati ishyaka rya MRDP Twirwaneho ati rifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kwitabara, ati mu gihe cyangombwa kandi no gufata ingamba za ngombwa, ati mu kuba bakongera nabo bakasubizayo bino bitero ahubwo kugira ngo kandi babirwanye mu buryo bufatika kugira ngo barinde abaturage ndetse n'ibyabo. Ahubwo se urabona batatinze gusubiza inyuma ibi bitero? Batinze byo kuba babivuga gusa mu magambo ariko barusura amatangazo ntacyo bakora. Ni ikibazo ntago bagakwiye kuba bivuga mu matangazo batarimo kubikora. Ubundi bakabaye babakuramo uyu mujyi wa Uvira bagafungira kumbi bineza neza z'u Burundi bakabona kujya mu biganiro. Barekeramo bazakomeza banitwa huko ku buryo bufatika. Ubundi bakagombye gukuramo agasunikira mu gihugu cy'u Burundi iyo biri guturuka. Kwa kundi baje bavuga ngo twe ngaho baduteye baturutse niho duhita tujya bagafungira ku gihugu cy'u Burundi. Basi bazajya baterwa biturutse mu Burundi bikitwa ko ari u Burundi buteye, naho igihe cyose bacicaye hari abari kumwe ngo bari mu biganiro bazakomeza gabwe bitero. Ngira ngo na bari twabivuzeho turavuga tuti se ko FARDC mu by'ukuri twabonye mu gihe muri CCRF bajya bagira gutya bakabagabaho ibitero bya Wazalendo. Ese Wazalendo nizibagabaho ibitero muzabireka? Muzavuga ngo ni Wazalendo ntago mugume hamwe? Bati Wazalendo FDL na kiki byose bibarizwa muri FARDC. Hagize umwe tugabaho ibitero tuzataka byose tubafata bose kari FARDC. So rero bakabasunika bakajyana nk'iyo mu Burundi vise. Nambonima bigarutso mu kiganiro. Yego. Yaravuze ati twebwe ntabwo uri umunyamakuru wabwiza.com ari mubajije. Ati muzakora iki mu gihe ingabo z'abacanshuro Abarundi ndetse n'abandi bakomeje kubagabaho ibitero? Yego. Ati muzarira amaboko. Mbonye baravuga ati ntabwo tuzarira amaboko. Ati niba ubutegetsi bwa Kinshasa budashaka kubahiriza ibyo bwasinye, ati tuzirwanaho tugere Kinshasa. Kubivuga mu magambo rero batabishyira mu bikorwa ntacyo bivuze. Kuba batabaza UN ntacyo izabamarira. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabaye UN ihari. Yego. Union Africaine yari ihari. Ateke zari zihari na CIGR. Ibi rero niba badahagurutse ngo birwaneho nk'uko bitwa ntacyo bizabarira gusohora amatangazo ya buri munsi. Abarakomeza bati la communauté internationale ne peut pas rester silencieuse face à ce plan d'extermination orchestré par le gouvernement burundais et congolais. Frère d'agir et maintenant baravuga ngo umuryango mpuzamahanga ntabwo ukwiye gukomeza guceceka ngo n'ubwicanyi ngo buri gukorwa n'Abarundi ndetse na Kongo ngo isayirageze yo kugira ngo bagire icyo bavuga. Abana bizeza yuko communauté internationale nta kizabamarira niba baticaye ngo bategure uko barwanya ibi bitero cyangwa birwanaho mu gihe batewe cyangwa bahagarika ubu bwicanyi. Communauté internationale zabarebera bashire ntacyo bazabanirwa.
yego baravuga ngo se aminembwe le 25 pour le MRDP twirwaneho Kamasa Ndakiza welcome porte parole wa MRDP twirwaneho. Bahita rero ndabona ikintu barimo, yego navuga ko ari nk'imikino. Ndabwira Kamichi uyobora MRDP ndetse na Mbonimpa, ndavuga cyane uyobora MRDP kuko aribo basohera itangazo. ariko umenye ko na M23 umenye ko na M23 muri biriya bice nahiriyo ndaza kubwira umunyamabanga wa AS ku giti cye na AS ku giti cyayo. Ndabanza kuri Kanichi bo basohera ino tangazo. Ndagira ngo mwibutse ko mu 1994 umuryango mpuzamahanga bari guhuruza yego abatutsi bishwe urebera, kandi hari n'ubutumwa bwa Mintwari mu Rwanda. Abaminwari ubutumwa bwafasha abasirikare babo, bacyura abagore babo, bacyura imiryango yabo n'imbwa zabo abatutsi barimo bitwa. Uyu rero ibyo arimo gusohora amatangazo azayasohora aruhe winirangire ntacyo umuryango mpuzamahanga umumariye. Abaturage unyibutsa agace hano ingabo z'abarundi igihe zari ziri muri EAC, abaturage batwikiwe amazu hano muri Kongo ni hehe mu bicafi na za Mugunga ni za Kishishi batwikiwe amazu. iriya za Kirorirwe ntibahoraga bari gutabaza bari kwicwa inka zabo ziri gutwarwa, abandi bari kubafata ku ngufu n'iki byose bari aho ngaho. za Kirorirwe Monisco yari ihari. None ibi rero MRDP irimo ahuko irimo navuga ko iri gukina ku mubyimba w'abari kwitwa uro bariyemeje gufata intwaro bakaba batazikoresha. Kandi ikindi bagomba kumenya nuko abaturage babizereyemo. Niba barafata intwaro bakaba nta bushobozi bafite, nabagira inama yo kuzishyira hasi ahuko ubwo gusohora amatangazo ntacyo bimaze. Kuko gusohora amatangazo kandi ufite intwaro biba bigaragaza yuko abakwizeye ntacyo uri kubamarira. Nibashake imbaraga, niba nazo bafite nyine bemere nk'ibyo bababwiye, bashyire hasi babimpunzi. Ubwo bagaragaza ko nta bushobozi bafite, babigaragaze baberure. Icyo mbwira umunyamabanga wa ASM 23 Mbonimpa, yego ibyatangaza nabikure mu magambo bijye mu bikorwa. First of all nabanza namenye yuko Kinshasa itamwemera umukongomani ni Kanyuka wenyine. Niko bo yavuze ko ari Kanyuka, ko ari umukongomani, nawe niwe batuvugiye. Yavuze yuko baganiriye ko abona ariko mesure de confiance bahirizwa. Ibi by'ibiganiro bazakomeza, ntabwo rega ibi biganiro by'Idoha abantu bere kwitiranya ibiganiro by'Idoha n'ibitangazo MRDP isohora. Ntabwo bitegeka ubutegetsi bwa Kinshasa kureka kurasa M23. Ntabwo iyo ari legal binding, ntabwo ari binding document, ntabwo ari inyandiko itanga inama itingano, kuko ntabwo ari itegeko. Ntabwo ari itegeko, nayo mu 23 ibyumve. Yego ntabwo aya mahame basinye ari itegeko. Mu 23 iyo yabonye imbaraga ifata uduce. Ubundi twabonye ko yafashe muri Masisi. Yego niyo mpamvu rero niyo bazi ko bari gufata uduce, ntabwo babahanganya ari abana nyine bazajya bareba ko bafite intege nkeya babarase. Niyo mpamvu bakwiye gushyiramo imbaraga rero, niyo bariyemeje kurwana nibarwane nyine bashyizemo imbaraga. Yego kurwana gutora amatangazo ntacyo bimaze, nibamanika amaboko bavuga ati twarananiwe, bagiye kumarisha abanyamurenge hano basohora amatangazo gusa. Nicyo mbwira M23 rero, igisirikare cyabo ARC Armée Révolutionnaire Congolais nibatabare yitwirwaneho, kuko nibo bayishyize mu itsinda bahuriramo rya AFC. Ubwo barashyize mu itsinda rya AFC rero ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo mu kugirira n'abo abanyamurenge guhera 2017 bazakomeza umurindi kurenga bari bafite, kubera yuko ASM 23 ifata twirwanaho nk'abanyamuryango bawe kandi babidekaraye.
niba rero badashaka guhaguruka ngo babafashe rwose bitegure yuko ibi bari kwivugisha batabaza umuryango mpuzamahanga nta kizabamarira. Twakomeza fayita dukomeze vise. Usibye imirwano rero iri kuvugwa cyangwa se yazindukiye muri za Uvira, aha naho muri Warikare naho nuko bimeze. Imirwano ngo iramutse ari imirwano, ndetse iyi mirwano ikaba nayo irimo kugenda iba iri no kugurutswamo za ndege zitagira abapilote, ariko ngo zikaba zirimo kugurutswa n'abanya-Ukraine ngo bamaze kugezwa hariya, ari bari no kugenda ngo bakontorora ibitero cyangwa se izi bitero, intambara y'izi drone iri kuba hano muri za Warikare. Aha rero ni muri hafi na muri biriya bice bya za Kibuwa, ubwo urumva nyine bwo uri hano muri zone hafi na za Masisi, niho ibi bitero nanone muri iki gitondo biramukiye. Ahantu mu bice M23 ifite hatarimo imirwano, kubera yuko yaba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yaba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hose imirwano iri generalize. Hano Warikare ntabwo ari ahantu hasigaye kugira ngo M23 ivuge ngo ntabwo hari imirwano, cyane cyane ko iyi teritwari yose M23 ntabwo yigeze yifata. Ihuriro rya Kinshasa rero naho rikomeje ibitero kandi bikomeye birimo n'imbaraga kurenza izari zirimo, kubera yuko yaba FDLR yaba Wazalendo yaba Pareko yaba n'indi mitwe yitwaje intwaro myinshi yego yakoze rokituma ku buryo bushoboka kandi bufatika, yaba ku bikoresho FARDC yabazana ibikoresho biturutse mu Burundi ndetse ibindi biturutse za Kisangani, kubera ko byavuye Kisangani na Kindu birakomeza bijya Karemi, biva Karemi biza za Uvira, ibindi biva Bujumbura bihita bimanuka direct bigera muri Uvira. Impano rero nta hantu itari kandi ni general. Ibi wari ukuze rero bya Warikare n'ubundi za Masisi naho imirwano irahari kandi ku buryo bukaze. Aho Wazalendo na n'uyu mutwe wa M23 n'ubundi bikomeje guhangana cyane cyane aho bita muri Nyabyondo. Yego. No muri groupe Maria ya Nyamaboko ya mbere. Yewe na za Gisimbi yongeyo hose ni imirwano. Imirwano imeze nabi cyane cyane ko mu mudugudu bita Showa. Hafi na Bukombo niho imirwano imeze nabi muri secteur bita Osobanyungu. Yego. Wazalendo bita APCR cyo no bita Jambere Karayire. Yego. Igitero gikomeye cyane ku musozi bita Cangara. M23 yarifite abasirikare, ariko M23 ishobora kubasubiza inyuma, ubu bakaba abo barwanyi ba Wazalendo nyine bari mu itsinda rya APCRS ahungiye ku musozi bita Bukombo. Ubu nibo bari bashyize ibirindiro barimo bararasana na M23. Umuntu twavuganaga uri muri cyo yambwiraga yuko n'ubundi acyumva amasasu kugera mu masaha 12. Ko abaturage batangiye guhungira aho bita Ruki, bahungira aho bita Cowa, bahungira mu mbibi za Bukombo, ndetse abandi bahungira za Masisi Centre. Reka tuve ku izi nkuru tujya no mu yandi makuru visa. Amakuru ni menshi cyane, tugiye kuvuga ku by'imirwano gusa, ibintu byaba ibindi vise. Dusimbukire n'ubundi muri za Masisi, reka dusimbukire ku byatangajwe na Moise Kainerugaba. Yavuze ko FDL agiye kwihagurukira. Urabizi yuko ejo yari yagaragaje yuko atishimiye amasezerano ya Washington ndetse n'amasezerano ari kuba hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23, ariko bigizwemo uruhare na Doha. Yego. Bavuga ati twebwe ntabwo Washington na Doha bakwiye gufatira icyemezo mu rwego rw'umutekano. Ibi bihugu 9 bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati ntabwo twabemerera yuko bagira icyemezo bafata cyerekeranye n'umutekano w'ibi bihugu mu gihe tutabigizemo uruhare. Ati yaba EAC yaba SADC mu gihe batabigizemo uruhare ntabwo bizagira icyo bigeraho, nk'uko mu magambo ye yabivuze. Yego. Yaje kwandika rero ku rubuga rwe rwa Twitter mu masaha ya nimugoroba, avuga yuko abantu bafitanye isano n'umutwe wa FDLR ndetse n'abari mu mutwe wa FDLR ngo ko agiye kubafata abandi akabarasa. Harabakura hehe? Yanditse ati anyone connected to FDLR
yego shall be apprehended and shot on the spot. Ati ufitanye aho ahuriye na FDLR ati tugiye kubafata ati abandi tubarase. Urumva yuko umwanya mwaragaragaza yuko amasezerano Washington nta gaciro afite kandi harimo ibyerekeranye no gucyura no guca intege no kurandura uno mutwe wa FDLR. Kagaragaza yuko Washington idakwiye kuba igira uruhare mu gufata ibyemezo byerekeranye n'umutekano mwa kano karere k'ibiyaga bigari. Akongera akavuga yuko Doha nta burenganzira ifite bwo gufata ibyemezo ku mutekano w'ibihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yavuze ibihugu 9. None urabona ko yongera akagaruka akavuga ati FDLR nabo bafitanye isano mu mikoranire agiye kubafata cyangwa tubarase. Ikindi kwereka yuko igihugu cy'u Burundi gifite ikibazo. Muhozi yavuze yuko Uvira niyatakwa azajya kurwana muri Uvira. Yego. Abantu bibaza azarwana ku ruhe ruhande. Natwe twarabyibazaga nejo bundi. MRDP iso itangazo rigaragaza yuko FDLR iri gutorezwa mu Burundi. Iri gutorezwa mu gihugu cy'u Burundi. Igahabwa ibikoresho n'abarundi ndetse n'ibindi byose bikenewe mu ntambara. Muhozi agaragaje yuko abafitanye isano cyangwa abakorana na FDLR azabafata cyangwa akabarasa. Bivuze iki? Bivuze nyine ko bigaragara ko nawe ushobora kwisanga ari kuri kote yindi. Bivuze ko ashobora gusanga ari kuri kote yindi rwanda FDLR. Aba bari connecte kuri FDLR ubwo nabo azaba barwanya. None ikindi bivuze gikomeye nuko anashobora kuba intambara y'akarere. Ndebye amagambo ejo Benjamin Mbonimpa secrétaire permanent wa AFD mu 2023 yavuze. Yego. Yaravuze ngo arasaba ingabo z'abarundi ngo agasaba Tanzania yuko bakwiye kureka guha inkunga leta yakishika mu kuza kurwana n'abaturage ba Kongo. Tayari ubwo tuninjiye mu ngingo zikomeye cyane zagiye zigarukaho. Niba ibi bintu Mbonimpa yarabivuze gutya. Muhozi akabatangaje intumwiye. Icyo bivuga nuko u Burundi Tanzania bizaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Uganda, igihugu cya Kongo ugasanga nabyo biri kumwe. Yego. Uruhande rumwe ku Uganda ugasanga igiye ku rundi ruhande kagideni bavanga. Icyo bivuze ni intambara y'akarere kuko igihe uyu Uvira yaba yatatswe Muhozi akabijyamo bizasigara bibi intambara y'akarere ntabwo bizasigara bibi intambara hagati ya M23 ndetse n'ihuriro rwanda ku butegetsi bwa Kinshasa. Izaba ari ibindi kandi bizaba ari ibindi buryo bukomeye. Bayita katusimbukire kuri Rucuru ibiri kwa Ruturu tubone tugaruke ku kiganiro n'itangazamakuru AFM 23 yakoze. Ya tubisimbukire kuko ndashaka kugira ngo tubasigiremo na cya kindi na ya makuru na kimwe cyihariye twageranye n'abarinda. Rucuru nayo imirwano ikomeje kuba ikibazo kubera ko M23 yatangiye operation guhiga FDLR. None rero FDLR ibonye itangiye guhigwa bahise hatangira imirwano ikaze nanone guhera mu masaa 10 z'iki gitondo ku itariki 26 gace ka Binza mu mudugudu bita Nyabanira ndetse na Kasave na Makoka. Yego. Byatumye abaturage rero benshi bahunga kubera yuko ibi bice byari birimo imirwano ikaze. Kugera n'ubu abaturage bari aho bita Gakondo na Shinda na Kisharu. Yego. N'agace bita Kisekuru na Kiwanja. Baravuga yuko bakiriye impunzi nyinshi. Ko bakiriye impunzi nyinshi cyane ndetse no mu gace ka Binza. Imirwano ikomeje kandi ko abaturage ngo ntabwo ndabona nyirizina niba M23 byemeza ariko ngo abaturage bari muri bino bice M23 yabasabye yuko ngo bahava kugira ngo operation yabo yo guhiga FDLR itikora.
ntabwo ndamenya M23 kuko niba yasabye abaturage kuva muri bino bice ndatabikurikirana, ariko ndabizi yuko imirwano imaze hafi icyumweru kirenga. FDL na Wazalendo barimo bahigwa cyane mu bice bya Bwito ndetse n'ahazabinza. Ibi rero abaturage batangaje nabyo ndaza gushaka umuvugizi wa AFM 23 mubaze kuko niba basabye abaturage kuva muri bino bice kugira ngo iyo operation yabo yo guhiga aba Wazalendo ndetse na FDL rikomeze. Yego. So ubwo reka tugaruke ro ku byagiye biranga mu by'ukuri ikiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo, tubone tuze gusigamo na interview ya Oscar Barinda yihariye bwana Vincent. Twabigarukaho duhereye ku byo bagiye batangaza mu bihe bitandukanye. Wagira duhere ku byerekeranye n'amahame cyangwa duhere ku byerekeranye n'ibibazo abanyamakuru babajije uyu munyamabanga wa AFM 23 Vise kugira ngo igihe kitatubana gito reka tugaruke wenda kuri bya bindi bimwe batumvikanagaho cyangwa se abaturage donc bya bindi twahoraga turugugiraho confuse Kinshasa kavuga ngo bagomba kuvamo gutya na M23 ntawo tuzavamo bimeze bite, wenda nubwo Barinda nawe yagiye abigaruka mu kiganiro muri video turi buze gusigaho, ariko natwe hari icyo twabivugaho. Icyo batangaje nabo ntaho batandukaniye cyane n'ibyagiye bivugwa n'umuvugizi wa AFM 23 mu rwego rwa politike. Knowless Kajuka yatangaje yuko ntaho bazava, ndetse n'abandi bayobozi bo muri AFM 23 bagenda babivuga, nka Bertrand Bisimwa ko ntaho bazajya. Benjamin Mbonimpa yabigarutse aravuga ati twebwe icyo aya mahama avuga nuko hazajyaho ubutegetsi nyabwo bushyira mu nshingano mu bikorwa inshingano zabo. Atariko turajya tubamenyesha ko ubutegetsi kugira ngo bujyeho mu gihugu hose AFM 23 nizabigiramo uruhare rufatika kurenza ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati turagira ngo tubwire abaturage yuko ibitangazwa na Kinshasa ari ukubeshya abantu ntibakajya bumva ibihuha byabo. Ntaho twigeze tuvugana yuko tuzava mu bice twafashe. Aravuga ati intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaratubwiye ngo nitubahe ishyamba rya Rubero, ngo kari agace ka Rubero nituhave noneho nabo barekure imfungwa zacu bafunze. Turababwira ati hoya mukwiye kubarekura huko, ntabwo ibyo ngibyo mukwiye kuba muvuga ari byo. Mbonimpa agaruka nanone ku kindi yavuze yuko ariko gishobora gutera ikibazo kuko n'abanyamakuru bagiye bakomeza bakigarukaho cyuko bazasubira inyuma ibirometero 5 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagasubira inyuma ibirometero 5 hakajya ingabo z'akarere ndetse n'ingabo za MONUSCO. Ito iso zone tampo cyangwa agace katarangwamo imirwano. Yego. Umunyamakuru yamubajije ngo gusubira inyuma ibirometero 5 no kuva mu mujyi wa Goma no mujyi wa Bukavu. Aravuga ngo hoya. Iki kintu cyateye confusion abantu. Aho ibirometero 5 bazabibara bahereje. Wewe wumva bazayibara baherereye turi kuri Serena muri press conference. René abandi yarakuriye Benjamin Mbonimpa yarakuriye delegation ya Doha, basobanuraga iby'ibiganiro bya Doha. Dufashe umuvugizi wa AFC mu bya politique Oscar Barinda. Dr. byagenze gute? I Doha hari ibiganiro fatizo bitegura ibiganiro nyamukuru bigamije amahoro arambye muri Kongo n'abakongomani bose. Rero uyu munsi batanze ibisobanuro, baduhaga ibisobanuro yuko n'intumwa zacu bakuri kugaruka bakaduha ibisobanuro y'ukuntu ibintu byagenze hariya. Niwo muhango twarimo ahangaha, namwe twabatumiye kugira ngo muze muhafate amakuru y'imvaho. Urumva namwe mugende muyagize ku baturage.
hanyuma Rero- ubushize tuganira watubwiye ko ngo mbere mwaganiraga n'abakomisiyoneri ubu yari delegasiyo nyayo guturuka kwa Tshisekedi yari iturutse kwa Tshisekedi yuko yari kuriwe n'umugabo witwa Nsungu ari we ntumwa nyamukuru ya Tshisekedi Chilombo. Twe muzi ko tutamwita perezida yuko yatowe mu bintu tutemera twebwe. Yibye amatora yaba ku nshuro ya mbere 2018 na 19 yaba kuri iyi nshuro 2023 amatora yarayibye. Ntabwo tumwita rero perezida wa repubulika, twe tumwita ko ari leta ya Chilombo Tshisekedi. Kubyo mwagarutseho biri no mu masezerano harimo no kuba mwajya mu gisirikare cya leta. Ese M23 muzinga ku gisirikare cya leta cyangwa se mo kimwe ahubwo igisirikare cya leta nicyo kigomba kubigiraho kugira ngo n'ubundi bakore ikinyamwuga uko bimeze? Oya, igisubizo cyatanzwe kuri icyo ngicyo. Igisubizo cyatanzwe, ndakeka umwe muri mwe ari we wakibajije. Twavuze ko twebwe tutakwiyunga ku ngabo zatsinzwe. Ni ingabo zatsinzwe, ntabwo twakwiyungaho, ahubwo turavuga ko muri ariya masezerano biriya biganiro tugiye kujyamo biziga ku bibazo nyamuzi bihora bitera amahoro make n'umutekano muke muri kano karere k'igihugu cyacu, mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Tugiye kujyayo rero muri Doha ya 6, muzi neza ko tumaze kujyayo inshuro 5. Inshuro ya 6 tuzajyayo, ariko tuzajyayo hari bimaze gukorwa kubyumvikanyeho muri aya masezerano fatizo. Twebwe icyo dushingiyeho cyane ubu ngubu ni irekurwa ry'imfungwa zacu. Abantu bacu bagiye baturagura hanga mu miji yose, mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Bukavu, mu misozi za Minembwe, za Rucuruza hehe, bagatoragura abantu bakajya kubafungira urubozo muri Kinshasa, bagapfira mu magereza y'i Kinshasa. Ubu ngubu abo tubara ubu ngubu barenga 700 bariyo. Dufite liste yabo, twatanze amazina yabo. Abo bantu bagomba kurekurwa mbere yuko dusubirayo muri Doha ya 6. urakoze cyane nyakubahwa umuvugizi Oscar. Mu by'ukuri tubwire, twagiye tubona cyangwa twumva amakuru atandukanye, ndetse n'uyu ejo nibwo twabonye minisitiri w'intebe wungirije ndetse akaba minisitiri w'umutekano witwa Shabani kuri ngira ngo ni Jeune Afrique yaje kuvuga ati nta sinyi zabaho AFC M23 batarava Goma na Bukavu. N'abantu batari bari muri conference ariko bakabumva ikinyarwanda. Niki cyavugiwe muri conference room hariya kugira ngo n'abandi bumve ikinyarwanda babyumve neza? Bo icyavuzwe nuko ari amasezerano fatizo ategura ibiganiro birambye, yarimo ingingo 7. Ingingo ya mbere yari yavuga ku bintu urusange. Tuvuga ko twese abakongomani twiyemeje kugarura amahoro, kuzajya dukemura ibibazo binyuze mu biganiro. Nta bintu byo gukomeza kurwana dukoresha intwaro. Icya kabiri twavuze ko tugiye guhagarika imirwano, ceasefire, kandi ikaba iya burundu. Ndetse havuga ko ubu ngubu buri ruhande ruzasubira inyuma ibirometero 5 kugira ngo haboneke ibirometero 10 bizajyamo ingabo ziturutse hanze, zirimo na MONUSCO ariko n'izindi ngabo zitabogamye zize zitujye hagati kugira ngo imirwano ihagarare burundu. Ubundi turavuga tuti ingingo ya 3 ni bya bindi twavuzeho ubushize hano, ingamba zo kugarura icyizere hagati y'impande zombi ziganira. Muzi ko akenshi leta ya Kongo yazanaga urujijo ikavuga ko bo bafitanye ikibazo n'igihugu gituranye cy'u Rwanda. Mbese iyo ntambara bayirwanye cyane bavuga ko batarwana n'abandi bakongomani, ko ahubwo barwana n'igihugu cy'amahanga. Ibyo bintu rero byarasobanutse. Ubu ngubu muri Doha bavuze neza ko abarwana bombi, abantu bahanganye barwana ku rugamba, ari abakongomani, ingabo za Kongo za FARDC n'abazifasha byahuriro ryabo na Alliance Fleuve Congo M23, nibo bantu barwana.
icyo cyarakemutse. hanyuma ko utubwiye ko bizabasaba gusubira inyuma ho ibirometero 5 ku mpande zombi, byaba ari byo Kinshasa yitiranya no kuba iyo ivuga ko mugomba kuzava mu bice iri murimo ngo ikoherezayo ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igisirikare cyabo? Oya, barabeshya ibyo bintu nta na hamwe byanditse. Amasezerano ni ingingo 7, ubwo naringeze ku ngingo ya 3. Ikindi cyari kuvuga kugarura ubusugire bwa leta. Kugarura ubusugire bwa leta ni ukuvuga ngo iki? Ibyo bintu hari ibibazo byinshi muri Kongo. Hari uduce twinshi twigaruriwe n'abantu b'inyeshyamba abitwa ba Mombondo bari hari hafi ya Kinshasa, muri province ya Mai-Ndombe. Hari abakodeko bigaruriye muri turi hariya ahantu leta itagera, urumva. Naho twebwe kuvuga ahangaha twagaruye amahoro, tugarura n'umutekano, turukuzana n'iterambere ku baturage. Abaturage baratwishimiye, abaturage amashuri, abana bajya kwiga mu mashuri, ibitaro birakora, ibintu byose, abacuruzi baracuruza. Twagaruye ikintu mbese kitwa na leta, natwe tubungubu turi leta ahangaha ho duri. Niyo mpamvu rero tugomba gufatanya na kiriya gice cya Kinshasa kugira ngo tugarure leta ku butaka bwa Kongo yose. Ni ibintu tuzakora hamwe. Twigeze kubabwira ko ubu ngubu ntacyo dusaba leta ya Kinshasa, ntacyo icyo twita ngo revendication ngo tuzagenda tubasaba, ntacyo. Ahubwo turavuga ko byose twicaye noneho muri Doha kugira ngo bitushakire igisubizo kirambye. Kandi yego, Sud Kivu ingabo z'abarundi zikomeje kumeneka ku mirongo y'urugamba. Uyu munsi bateye mu gice gituwe n'abanyamurenge n'amasisi, naho imirwano irarimbanyije. Koko igisirikare cya RC kiri muri CCRF kirakuruwaza amaboko? urumva twebwe twubahiriza ibyo twemeje. Imvugo yacu niyo ngiro. Niba tuvuze ngo duhagaritse kurwana, kuko turabikora, turahagarika. Ariko badutera, badushotora, n'uburenganzira bwacu bwo kwirwanaho no kurwana ku baturage. Twahagurukiye kurinda, kurengera, tukababohora. Abo twabohoye bari mu duce turimo, abo tugomba kubarwanaho hadi. Aba bacancuro bari kuza b'Abanyekolombia biti ntabwo baruta Abarumaniya n'Abafaransa barahangaha ngo babonye dushorera hariya ku mupaka. Ntabwo baruta, ntabwo babarusha tekinoloji, ntabwo babarusha intwaro musiga mubona intwaro abana bacu bafite. Zose buri mwana wa hano afite sniper, intwaro ya sniper. Urumva twazatse bariya rero bacancuro nizo ntwaro bose bagiraga, ariko twarazibaye. Twabonye muri kino gihe muri CCRF hari ukuntu leta ya Kinshasa ijya bagabaho ibitero bakabyita bazarendo. Ese nibongera muri iki gihe mugiye kwinjira mu gihe cya CCRF cy'agahenge karambye k'igihe kirekire, ni mwongera kugabwa ibitero na wazarendo nabwo muzataka mu birindiro kuko bahita bajya mu bice byo n'ubundi izo ngabo zirimo? Wazalendo, FDLR, abo bacancuro mwavugaga, force z'i Burundi, ingabo za leta y'u Burundi, abasadeke barahangaha bose bakorana na guverinoma kandi birazwi muri Doha. Twarabihamije tuti uzadutera wese ava muri Nyatura, ava muri Mayimayi, azaba ari leta izaba itubahirije amasezerano yo guhagarika intambara, imirwano, ceasefire. Hanyuma se mu gihe batubahirije amasezerano, izo mpande zose cyangwa se izo coalition AFC M23 hazakorwa iki? Nibyo narimvuze, tuzirwanaho kandi uwo mwanzi wese uzaza adutera tuzamukurikirana kugeza aho yaturutse. Ushaka kugera Kinshasa hose, aho azaturuka hose dushobora kuhagera. Abaturage bagoma ngo bamwe baravuga ngo muri sasinye kutoka kubanduka Goma na Bukavu. Hakuna kutoka, hakuna kubandika, hakuna kubanduka. Tozali hawa tukutikala hawa, turahari tuzahaguma hakuhava. Hano ni iwacu. Tugushimire cyane. Murakoze. Asante. Agafoto k'urwibutso.
roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 70.